Neben mir steht jetzt Josef Blaha, der Organisator von diesem Turnier, und wir werden ihm natürlich auch einige Fragen zu diesem Turnier stellen. Beside me, this is Josef Blaha, the organizer of this tournament, and we want to ask him some questions for sure too. So congratulations for this tournament. Again, the third year, the third tournament with these girls, and it's high level. We saw a lot of close games, interesting games, and fair games too. Something very rare, such a tournament. What do you say about this tournament by yourself as organizer? Tento rok sa koná vlastne už tretí ročník tohto turnaja. Vidno, že úroveň z roka na rok rastie. Tento rok sa zišli naozaj kvalitné týmy. Sú to všetko veľmi vyrovnané zápasy. Prvý raz sa nám podarilo urobiť turnaj takým systémom, aby každý tým hral s každým týmom, pretože je to pre každý tým zaujímavejšie a môžu sa skonfrontovať všetky týmy. A myslím si, že úroveň oproti minulému roku je na omnoho vyššej úrovni a som veľmi rád, že na tomto turnaji hrá tento rok i veľmi veľa mladých hráčok. So he is very happy. It's the third time, the third edition, and each year the level became higher. And he's happy that he has these teams and about the close games, and he thinks that this year tournament where each team had to play the other teams, so no groups, each team against the other team, brought satisfaction to the teams too, showed very nice games, and he's happy too that there are so many young players and young teams here too. You mentioned it was the third edition. Maybe you can tell us something about the history. How did you create the idea for this tournament? Zo samého začiatku vznikol tým Slovan Bratislava, ktorý bol aj tým reprezentačný. Hrali priateľské zápasy s ruským tímom Tornado Moskva. Na základe toho, nakoľko som sa osobne poznal s trénerom Tornada Moskva, vznikla myšlienka, že by chceli prísť na sústredenie a hľadali možnosť zahrať si s nejakými kvalitnými týmami. Oslovil som pána Karla Manharta, trénera Slávy a Českej reputácie, ktorý to veľmi privítal a zároveň mi dal kontakt na tým Planek a tak vlastne sa začal prvý ročník tohto turnaja. Po veľmi dobrých preferenciách na ostatné týmy. Na budúci ročník sa prihlásilo 8 tímov. Hrali sme to systémom na dve skupiny s tým, že bolo 7 tímov a 8 tím sme urobili z tímov dievčat, ktoré hrali v 4. peťke. To znamená, že tam hrali všetky mladé hráčky. Nazvali sme to tým Future Star, ktorý obsadil síce posledné miesto, ale bola to veľmi dobrá škola pre nich a mnohé dievčatá sa presadili aj v iných kluboch, či už to je v Rusku alebo v zahraničí takisto. So the start is very interesting. The team from Bratislava, that was at this time kind of national team of Slovakia, asked him for games against other teams, and the Tornado Moscow team was in a training camp, preparation camp, and they asked for games too, and so they were wondering if they maybe have a little kind of tournament. He asked the coach from Slavia Prague. He gave him the contact to the coach of Planek, and so the idea of a tournament was born. The year later they got some other requests. Prague could not play in the first year because they had another tournament already, so there was the Austrian champion Vienna Cyprus in the first year here, and the teams who played here, that shows that they're very satisfied, all came back in the second year, and the teams from the second year all wanted to come back this year. They're here except Bratislava, who finished the project, and that's how the tournament started and how it is living. We have the third edition. I think there will be a fourth edition.
can you already tell us some details or some ideas about next year? Nakoľko sa turnaj veľmi osvedčil a je to veľmi vhodná príprava pre všetky týmy, odohrať behom 4 dní veľmi kvalitné zápasy. Je to vlastne, zdá sa povedať, sú to špičkové európske týmy, väčšinou všetko majstri svojich krajín. Už teraz sa nám ozvali niektoré ďalšie týmy, na budúci rok by sa prísť tým Krasnojarsk. A takisto vďaka tebe, Rainer, máme kontakt do Ameriky, kde spolupracujeme na tom, aby sme dotiahli nejaký americký alebo kanadský tím a tým ešte zdvihli úroveň tohto turnaja. Je možnosť, že by sme odohrali 10 tímov, možno 12 tímov turnaj. Rozmýšľam nad tým, isto to chceme robiť v tomto termíne, lebo každému to vyhovuje. Je to ideálne po začiatí sezóny, príprava a vlastne hneď takéto kvalitné zápasy. Uvidíme, či zostaneme na tomto štadióne. A pokiaľ by bolo 10-12 tímov, zrejme by sme museli hľadať riešenie, kde by boli blízko seba 2 štadióny. Čiže buď uvažujeme niečo v okolí Prahy, okolí Jihlavy, Žďáru, možno Ostravy alebo Bratislava. Chceli by sme to uzavrieť zhruba do konca októbra, novembra, aby sme vedeli hlavne kvôli americkým a kanadským tímom vedieť povedať miesto, kde sa to bude turnaj, kde sa uskutoční, s tým, že predbežne termín turnaja zostane zhruba v týchto číslach, buď 14, 15, 16, proste týchto číslach by zostalo. So he's interested in keeping the level or maybe a little bit raising. One idea is that there are some North American teams already interested to come over to this tournament too. They want to grow the tournament up to 12 teams. Then Brumov will become too small with only 1 ice rink, so they are already in contact with 2 other ice rinks near Prague and Bratislava. Maybe the tournament will be then there at these locations next year. They're definitely interested to rise up the level to present even more and even higher leveled women hockey as it is already here. And the plannings are already starting. The date will be the same because the team said it's a good date to have it in this week in August. The Russian teams have their preparation right before the other teams are starting, so it will be again the second week of August, and we will see on which location and which new teams will be there next week. Next year, sorry. So it's nice to have someone who is doing so much for women hockey, and we are looking forward for next year, and good luck, and we will meet again. Thank you. Thanks.